Apeto yira wo doko ne na wo mimi anye ya yira pe jocho na me bubu. Apeto me dogbeda. Beda kasi nyabagbe. Ple wo atichoga pe ya yira si atichoga revanami ma uga mi dakpe le Yesu penko di mi dogbeda le mina mi akpo Esaïa pagba le tabla ton voton. Esaïa pagba le tabla ton voton pepe banton. Ebe amekae kho mi ape nyala di se amekae akho enyanyi bena mi ro akho Mawu nyadi ase alebe mi Yehowa pa bo Mawu ba si watem adede go alo na kwele wa gbeme ameka ko nyasi o gbolo na mi la di se ameka enu Yehowa pe alo de do kufiando eje pipivelia abe ati lo fin ene le enkume abe ekesi jejecho anyigba fufu me ne nonome kple jaje me de kemele nu o eye mie denkude o eye pokpo me le nu o ne epe enu na jromi o ele popo na mi tokude Kristo pa gbe le yeo le lege aklan e ale wa dabie nchi ale bena ne amokpo ela wa kpo ale gbegbebe nonome kple jeje me de kentoma no si o de ale yike wo la bia o dege nu pata cho dadi ebe o do flue o gbe no tu pe hia amesike di dolele le ye onye o do flue abamesita o chonu kume dola ene eye mie bui de naneke me o Roma du jidudua pe gbadagba o do flue Roma to do flue Israelio gohan do flue yo globe mi clan da tinti Pilato glona obede de matema clan amema di foya nyabe fia o do flue Bibla bena ke ya chomia pe dolele o eye o deta mia pe veve sese o te evo onye mia o mia bui amesi wo retona amesi ke ma ufo eye wo funya happy fofoa enya nane kude vo sasa ya nuchi ma ufofo la cho to gege la va mio mia ji to dade ya maji eya ta wo glo bena be mau foi mile popo ta kude aticho ganuchi ple doi ke Yesu wala aticho ganchi de tao mile popo ta kude nukpe yike odro bebe sese yo katavaji mile popo ta kude be fukpekpo yo kata mo tola nuchi mile popo ta kude bebe sese manyaglo yo kata me Yesu to la ticho galanuchi nukata ebe wo dabi enu nyape vodada ota eye wo gbe godogodo de nyape jidada ota eye miape nuti fafa be to gegele ya aji eye pe kabio wo cho yodomi nyagbori la ya le ponu pona nye kpakplo be Kristo ade la vava Mawu vi la avava eye ne eva ava vosa mamleto ye vosa mamleto yala eye ade nyape nuvon be to hehe oda ade fo bubu yo kata maula cho bu fomia Kristo be vosa ya o java wala va de nu mawo kata jo eye ava de nuvon ba gbada le miaji ade dolele da jo ade kluvinyenye jo ade fipo de o kata jo ebe mia kata pepe ma den liya mitramo abe anlewo ene eya mesia me le tope mocho ke Yehowa nam ya pe vodada wo kata va eya maji Mawu cho de vana kekia kata ya madeke magate maglobe dohi
de kpɔkpɔ ya me kam o do hi kɔkɔdɔ ya nye mele me o do hi nye ya nye matema a kpɔ de o la be me ku de tanyo Bible be Yehowa tsɔ mia katã miaƒe vodadawo da ɖe yame dzikpeke amandrelia wɔwɔ fui ke ebɔbɔ eɖokui ɖe anyi eye meke nu o abe alẽ si ke wokplɔ yina ɖe wowo ge ene kple alẽvi si ke li kpoo le eƒe fukolawo ƒe ŋkume nenema eya hã meke nui o wokplɔe tsɔe ɖe Herodes gbɔ wokplɔe tsɔe ɖe Pilato gbɔ ye gbã Herodes wɔ nyabiase geɖewo nɛ elabena ele dzidzim be yakpɔe kokokokokoko azɔ gamea va sue eye nya yiwo katã Herodes biae la meɖo ɖeke ŋutɔ ŋuti nɛ o eye wònɔ te ɖe Pilato hã be ŋkume wotsɔ ŋdzakoko ɖɔ ta nɛ eye woda bienu kpatakpata ʋu nɔ tsɔtsyɔm le eƒe megbe dzime eye Pilato tɔ nyawo biabiae eye Biblia be meɖo nya ɖeke ŋuti nɛ o be mele nya ɖeke ŋuti ɖo ge na ma ɖe menya be ŋusẽ le asinye bena mana navɔa kple ŋusẽ be maklã wo hã kpɔ kpekpe ame adea Biblia bena wokplɔe tso gaxɔme va yi ɖe fika ʋɔnudrɔ̃ƒe woɖe le kaka kpakple ʋɔnudɔdrɔ̃ me eye eŋɔlimeviwo dometɔ kae bu eŋuti kpɔ be woɖe ɖa le agbagbeawo ƒe anyigba dzi eye wowɔ fui le nye dukɔ ƒe dzidadawo ta woɖe yɔdo nɛ ɖe ame vɔ̃ɖiwo dome nu ka ta Yesu aku ɖo nu ka ye wòwɔ ye wole klã o ɖe nye kpakpli o nye dukɔwo miaƒe ebe yeƒe dukɔwo ƒe vodadawo ta kpekpe amasiekelia ebe woɖe yɔdo nɛ ɖe ame vɔ̃ɖiwo dome eye esi ke wòku la enɔ vodalawo dome evɔ menye evɔ wònye mesẽ ŋuta o eye alakpa menɔ eƒe nu me kpɔ o afi elabe yewo klãe la wolé adzodala vewo aklã ɖe eƒe ɖosi kpakple miɔ dzi vɔ akpe ne Mawu be ame ɖeka yi ɖe paradiso me gbe ma gbe ke woɖii ɖe Yosef Arimateatɔ kesinɔtɔ ma ƒe yɔdo me gake kpekpe amewo lia ke Yehowa dzi be yeatsɔ dɔléle agbẽ godogodo ne etsɔ eɖokui wɔ vɔɖi vɔsae la akpɔ dzidzimewo viwo anɔ agbe dedie eye Yehowa ƒe tameɖoɖo adze edzi to eƒe asi dzi kpekpe amasiekea ƒo nu ƒotɔ ku ɖe eƒe ku ŋuti elabena woɖe yeƒe yɔdo ɖe ame vɔ̃ɖiwo dome eye Biblia bena togbɔ be kpekpe wolia ebe agagbogbo afɔ ke gake edze Yehowa nu be yeatsɔ dɔléle agbẽ godogodo ebe ne etsɔ eɖokui wɔ vɔsae etsɔ ye ɖokui tsɔ vɔsa egɔme ye be wodza klẽ egɔme be edza ku eye ebe ana yeƒe agbe anɔ dedie ke eyi ke Yesua woklẽ ye wòku vɔ la egagbugbɔ fɔ esi ke wòtso fɔ tso ame kukuwo dome la azɔ ele agbe eye wòle agbe tso mavɔ yi ɖe mavɔ me elabena ele agbe eya ele agbe tso mavɔ yi ɖe mavɔ me ye atitsoga ƒe nudzɔdzɔwoa enye nu ko wònye Mawu ɖo be yeawava va me eye kpekpe 11 be esi be ke wònɔ gbe dom ɖa le Edem bɔ la me esi ke wòdo gbe ɖa le atitsoga nu la
eto fukpekpe gedewo me. Ebe akpo enukple pe nku wadi pone le epe lubon pa gbagba jejeta ebe nye dola jojo kpikpi de keliema la atso nunya atso afiana me gedewo eye wa deta wo pe vodada wo te elekpo nya gloria ebe deta nya be vodada wo te eye adenya pe nuvon wo katada eye agba nuvon pe nu se nuvon pe metso nu yo katada va mia ba agbewo mela eba be ya dewo katada eye bibla bena azon ike au fond o dabienu o clair azon ga fond esi Yesu fond twa me kuko domela no ti kokoe va bobo vanen esi au fond la onenko nko ike ponko katsata alebele Yesu Kristo penko amela esi au fond twa me kuko domeboa klo sia klona che azon ya desia de na vwe mebe na Yesu nya peto pepe wie velia ebe eyata mana gome de amegede odome eye ya kple kanleto ama aboyonu elabena echepe agbe de kume echepe agbe cho de kume eye wona wobui pede vodalao no evo wonye edeta megedeo pe nouveau te eye wo de kuku de vodalao ta hafi ta makle Esaya tabla ton voto akatsa nami alebe mi akpo ya yirao yo aticho gaya hevanami Petro pagbale gbanto ta Petro pagbale gbanto etavelia pikle bravo vonea ele nyokata fofuna mi la fima ebe amesi chomiape nouveau dade yento do kwiji yento pe nu chilandi ke ide aticho galanu benami amesi okuna nu von la miano agbe kana jojo nyenye amesi pe kabio yodomi ta elekpobe Petro apostoloa ele nyawo kata fofunami bena nyagborila Esaya ekponwa don koko eye wo gbronya dibe enya ya gbona mevake nu ya gbona jojo ke Kristo lavava mauvila avava eye ne Yesu maupalevi madifo ma onuvo kpo ne ku le kalva de baticho ganuchila eye Petro gatro gbogbo va cho enyaya kata cho vanami le donku Kristo pe vosasa jinami elabe Yesu kuvo odi Yesu vo eye nkeke to agba Kristo ga gbogbo ga fon e fon cha me kuko dome e dele ku cho fia be nu sron lao o pe plenku eye azon o to mau gbepan de mau nya na mo kata eye amegede o po dede to ye pe nya gbogbo meta ele de fia mobe eya Yesu awode miata do ya atichoga hevana miya vide yomi ekpoto atichoga yike Yesu droit meya ela bena ebe ya ntocho miape vodada ode yepe no chinla me le atichoga nu bena mia mesi okuna nu von la ba nya kuna nu von eye na chodo kio anodo ki o pombe de wo clan e papeli o clan o papeli o di o papeli ye ega fon papeli chame koko dome ebe azomie ku na nouveau ezon ele na mi be mi anu agbe na jojo enyenye ebe amesi pe kabio ocho yodo mi ma dogbe da ba ticho gabe ya yira wa ne swasi olendi ya le Yesu pen comme enu ameto ye mi ja sro lendi ya Betododa kena nukoko alo betododa kena ticho gape ya yira o koko vide o livolo ya yira o livo o sogbonto o sogba legbegbe bena atemanye gome pola elena wo bena dogbeda
Gbedodo da menato la xɔ. Yayra eye menye be nenye wo dometɔ ɖeka le ŋdi ya lo. Gbedodo da ke na titso gape yayrawo xɔxɔ. Velia. Gbeƒãɖeɖe be miado miaƒe aʋangɔnɔla ƒe aflaga ɖo dzi. Mawu nya gbɔgblɔ be nyatsɔ kɔkɔ miaƒe aʋafia gã ƒe aflaga ɖe dzi. Yesu ɖu Satana kpakple amegbetɔ ƒomea katã ƒe futɔwo katã dzi. Yesu eɖu ha miaƒe futɔwo dzi vɔ. Ele be nya kɔkɔ yiba aflaga ma dzi. Nya kɔkɔ aflaga dzi. Aflaga ma nya no ƒuƒui. Ano ƒuƒui aɖe fia be Yesu ye nye aƒetɔ eye nye miaƒe aʋafia gã. Ke nutɔlia ye nye be mia kokotri eye mia dzraɖo na Kristo ƒe ŋgbetɔ la. Kristo ku kɔ ebe ʋu ɖe anyi vɔ. Mebe ɖe Kristo yi dziƒo vɔ. Azɔ yi ke woyi ɖe teƒe dzrage ɖo ɖi na mi na Mawu ƒe hamea yi ke nye Kristo be ŋgbetɔ la. Nye kpakple o la ele be mia dzra. Nyatsɔ kotre koko awɔ dzadzraɖo na Kristo ƒe ŋgbetɔ la va kpagbãtɔ dzi. Gbedodo ɖa alo do gbe ɖa. Do gbe ɖa be na xɔ. Yayra siwo atitsoga heve. Yeremia ta blavevɔ asheke. Yeremia ta blavevɔ ashekelia. Kpukpui wiɖeke. Kpukpui wiɖekelia gblɔ be elabena menya tame si ke meɖo ɖe mia nu. Yehowa ye gblɔe. Afi wòadɔ Kristo ɖo ɖe atitsoga ŋutia. Ebu tame tso ŋuti o. Elabe nye kokokoko. Eya nya na nuwuwa tso keke gɔmedzedzea ke. Eya nya kokoko be egbɔna dzidzeme yi ke me mi le amenɔge. Enye be negbɔna nu vɔ wɔla nye ge. Enye bena ele be yawɔ ɖoɖo aɖe be atema kpɔ ɖeɖe. Eta woa, ewo ta. Mawu dɔ Yesu ɖo ɖa keke ame ɖo ebe menya tame si ke me ɖo mia ŋuti. Yehowa yi gblɔe. Ebe dzɔgbenyuie ƒe tame. Elabena ŋutifafa ɖeke meli na ame vɔ̃ɖi o. Ekpe ame yi ke Yesu ɖeka nye ŋutifafa be fia. Ŋutifafa ɖeke mate ma sɔ asi o ne me va Yesu ame o. Teƒe ya gblɔ be ŋutifafa be tame. Menye dzɔgbevɔ̃e be tame o. Ne mana nuwo si ke mi le mɔ kpɔm la mi. Nuwo si ke mi le mɔ kpɔm la mana mi. Dzinu sia dzinua. Eƒe sia ƒea. Nuwoe ma va ɖo. Eye nuwu li na nuwo katã. Dzinu alo dzinu kuna. Eƒe be nuwu va ɖo na. Eye nuwowu li na nu geɖewo kaka miaba gbea gɔ hã. Nuwowu li nɛ. Nuwowu li nɛ. Azɔ le gblɔ be ɖe yetsɔ Kristo na mi. Ale be nuwuwu nyui aɖe na va sɔ asi o. Medo gbe be dziƒo ya ma yi do o lo. Ebe ekema miayɔm. Eye miado gbe ɖa nam. Ke nye la ma ɖo to mi. Mexɔse be ame aɖe la gblɔ na afi ma ɖa be amen. Ebe eye aɖo tom gblẽ se. Gblẽ Yehowa aɖo tom. Ne ɖo to le ŋdi ya. Mebe ne ɖo to gbedodo le ŋdi ya. Nu yiwo katã biam ne le la. Ele yama gbɔ. Ele mɔ kpɔm ko. Be nava. Menye nane wònye be nava no de kokua no na le kaka fi atsɔ na o ao. Ebe la si nye vɔ. Ebe no wowu yi ke le mɔ kpɔm na. Ebe ele gbɔnye vɔ koko vake. Nu ka le be na wɔ do gbe ɖa gbagbiagba. Tutugba do gbe ɖa. Ebe ma ɖo to ne mi dzim la. Miakpɔm. Nenye be mi dzim. Tso nyaƒe dziblibo me. Calvary. Etsɔ nu nyui geɖewo va na mi. Nu yiwo katã ne hiã etsɔ va na o. Eye yayrawo yiwo katã ne hiã na. Calvary ya titsoga ya ye tsɔe va na mi vɔ eɖo la do gbe ɖa. Eɖo la do gbe ɖa. Ye menye be ame aɖe dza xɔ na ne ŋdi ya. Ezekiel.
Pagba le tabla ton voix d'un. Pepe bla ton vendre lia. Ézéchiel. Tabla ton voix d'un. Pepe bla ton vendre lia. Ale Jehovah Maou gblanye si. Ebe mana Israël peut appeler na de kukunam de sia anta eye Maou nao. Ebe ye nana kebe Israël peut appeler Yaira ye chova ye chov vide kedova na ovo nous sia nous sogbe e yata ye don ye pete nous vide kanado da keke amedo wa va kude mi trati choganti ale bena ati soga pe Yaira yo kata na kpoko meleme gake ebede gake la manabe Israël ba pela na dogbedanam de sia hanta kotaji mesemne kotaji Israël pa peya ye glomolea ye nyenuka ye nye Yaira o yo atichoga reve nami fade si to gbogbolombe ebe mi ma ji benu tu ya ne do amegade mi aji o zaduki to be mi mo le mo de ganu tu ya na nya mega de mi anu o e va Kristo jo vai eye o va no chacham no yo dodono o eye ameyo terania ele khonao farisito o mete kplodono ma do meto de kava Yesu gbo wo to ko nyebe wa no nya bia me no kata we mia mi apeto echona eduan gbakla ma nu jola o no kata wole yo damo le sabat ben kekeji o no kata wole ya wole kemewom eye wo vidiali wa holo gake anya bia seko chona rasi Yesu bede ba pomia no pu be makpom yata abale keye koklo poapu efiao de ba apala te gake mien lon o Yesu po Jerusalem kakakaka ayo fabi be ne de mienya nkekesia be akenti papa vanamila gake ele gagla le nkume nami ebe maube de jibe wa yo e wa die Israeliona die e ya Paulo yeji ya pisia pile kakanya nyo ba e na gbedo kho me adegbe pa ma unyana o eye o melona ye penya gbo ebe esike mi antom ye kpo be yo me je na agbe ma voa o ke mi o ye mi ire transubolo gbo nya to kokope nya chona o pekibla to vendre lia ale apeto yo o wa gblonye si mana Israël pe apela na de kukunam de sia hata eye ma we nawo manawo pe ameo na sagbo abe anlewene ne abiala apeto adoto baba na madela bia mawude mawula atwati soga pe Yaira o ne Yaira o nye ka o sogbonto makle de ka vedo na mi plomdo pipi de kea pipi de kelia ebena manan la o na sogbo de miaji eye wa ajireji me dogbeda be na chekulo ebere an maula na be anlo be wo fukpepe o ebe mana ebe ma onwina o eye nkeke yo lava anyo yo vai matona marele ndikanya be nkeke nyo le nko gbona na ole Yesu ben come vo don kilo ebe yele nana ge Israel na yo e hafi na ji hafi aya wo ya na o eye nya jesi be nyenye Yehowa ele si jege be ma wenye ma o vanvan pepe blavevo atonlia marle tija je de miano eye mi apenu makoma katana dida le miano mabe mi anti d'accord maune le chinami mabede nu yo katana wo chamba yo akpoto ti susu meno ple jimena wa apeto le wo kata klogedalo aklonya be gbagbo nti eye akọ mi apetiji nyonti e na neke ma no podom na mi ole Yesu pan come eye ebe mahleti dajere miano eye miano na
kɔ tso miaƒe makɔmakɔ katã eye maklɔ miaƒe legbawo katã na le mia no ɖonkui lo ebe mi ɖo la do gbe ɖa hafi awɔ dɔ ya Israelviwo ɖo do gbe ɖa mi ɖo do gbe ɖa ebe mana dzi yeye mi be kɔsa be gblɔ na be amen ebe dzi yeye la dzi yeye ele xɔe bɔ gbɔgbɔ yeye eye matsɔ de miame egɔme nye be agbenɔnɔ yeye dzime yeye susu yeye enuwɔna kple susu ɖeɖe yeye atrɔ zu ame yeye tso ŋdia dzi le Yesu ƒe ŋkɔme ebe eye maɖe ekpedzi la ɖa le dɔme na mi maɖe kpedzi ɖa le dɔme na mi eye mana mi lã kosi ƒe dzi Yehowa be yana o lã kosi ƒe dzi yatsɔ be gbɔgbɔtsɔ deme o eye yana be miazɔ ɖe yeƒe ɖoɖo nu eye mialé nye sewo me ɖe asi aka wɔ wo dzi abɔnɔ bɔbɔe ɖe na wòazɔ be nanɔ Kristo gbea nenye be na wo dzi yeyea kple gbɔgbɔ yeye wòtsɔ deme woa eye wòna wo gbɔgbɔ kɔkɔea ye ele yia ele zɔ le Mawu ƒe ŋusẽ mea ele kɔ abe aya ɖe le kɔkɔ le tutu le ŋkɔ nene eye ega xoxo yiwo ne dzina aŋlɔ be wo lo ega xoxo mawo yo be o mɔya sesẽtɔ la mɔ me le dziƒo yi vɔ mɔa dzi sesẽtɔ gaɖe mɔa manɔ to dzi gaɖe mɔ manɔ bali me eye mɔya me fa o lo mɔya me fa o lo o ye ɖeka le mɔya zɔ ma awo Yesu la kpe ɖe ŋuti nya nu mɔ katã nu la tso le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔme Yehova ƒe dzidzɔ la nye nu sena o le Yesu ƒe ŋkɔme eye wontɔ na gblɔ be haleluya la o nu kekeke nye gã si makpɔ dzidzɔ matsɔ ase ɖe nu elabe mɔnukpɔkpɔ yeye la sɔ asi o meba gbe yeye la va na o natrɔ zɔ ame yeye eye Mawu la na be ame ŋutsu alo nyɔnu yeye be nɔnɔme ɖe la nyɔ le mo le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ ye gblɔe keke bla tɔ vendrelia ebena ebe esia yagabia tso Israel ƒe aƒe la si nye be woayɔe yawɔe na wo Mawu be yele nane wɔ ge na mi gake seɖa ele be nayɔe eɖo la do gbe ɖa nɛ eye awɔe na wo Galatiatɔwo ƒe agbalẽ tatɔn Galatiatɔwo ƒe agbalẽ tatɔ̃lia kpekpe 8 Galatiatɔwo ƒe agbalẽ tatɔn kpekpe 8lia kpekpe 8 egblɔ be Kristo eɖe mi tso se la ƒe fiƒode me Kristo va ɖem tso se la ƒe fiƒode me loo ele be naxɔ nya ya tsɔ tɔwo eɖo la dzudzɔ abe maya gbɔ ne do gbe ɖa ɖe tanye ema dzim ne le ya ɖe wo ŋutɔ me se gɔmea be enya me ʋuʋua ye nana be nua la sɔ asi wa nu yi gblɔm ne le ya eye nakpɔ ta nɔte nya baɖabaɖa mɔ gbɔgblɔ Kristo be ɖe ya ye ɖewo vɔ tso se la be fiƒode me eye ya ŋutɔ trɔ zu fiƒode ɖe ta o abale si ke ŋlɔ ɖi ene bena woƒo fi de ame sia ame si ke wohe ɖe ati ŋuti bena Abraham ƒe yayra la nava trɔ̃subɔlawo dzi le Kristo Yesu me bena wohana ame dome ha bebe anɔ ame yawo domea wohana nɔ wo dome ha bena mebe na xɔ na ɖe ŋdi ya ha bena miawo miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋugbedodo la to xɔse me gbɔbe aƒetɔ me xɔe ame aɖe gbɔbe aƒetɔ me xɔe haleluya Kolesetɔwo ƒe agbalẽ tagbãtɔ Kolesetɔwo ƒe agbalẽ tagbãtɔ kpekpe 12 eya ta mina miatsɔ dzidzɔ ada kpe ne Mawu Fofo ame si ke na míekpɔ gome le ame kɔkɔewo ƒe domenyinyi le kekeli la me míenye gomekpɔlawo yayratɔwo ebe ɖe míenye gomekpɔlawo na Mawu ƒe domenyinu ya
Si que comme quoi nous kata mi va le tchatchambe le yayira o jim noa do la si o va le tchatchambe le jima andi cha ai te pe buo ai le tchatchambe le nu yo la hadamena wa va le jin la fi bobo ma to gbara ba kawo ne so le nti o le ndia ma ba fu pepe ma kata ma ne deda le konao afoku kata ma tefire ma la gbome ku mati be ku ma tefire ma le pomo wa me hoka tutu wa le ndi kanya hoka tutu ble le ndi ya ma to gbeda de tawo be Kristo gbe nono na anu ya se vivine lo ya ira yo kata chicho gake vana mi ne swasi ole Yesu pen come e ba meka amesike demi cho viviti pe nu seme viviti be nu semao fi de pepe fi siafi ko bedo le gble le nchiwa me tote obedo no le Yesu pen come de mi mesena hama yikemie jinawa ebe etecho nye susu oh me dogbeda ba madeke ma ba nanyi de vi o be susu ji olo yes amesike demi edemi cho viviti pe nu sem la me wo chomi dade chomi darafika bobe chom dado blela kokom dade pe l'envie pe fiado pe la mais elle est pas noire elle est pas vidéo elle pas de kpakpo le miasi koko sumiasi gade de sumiasi jedo do kpakpo sumiasi de ko le no be bia egbe ya na bia na honane ekpe me be le honane ndia amade le honane le ndia ha e ba merci kemen mi kpo fe keke de ta si nous vont pas quelque là le y quand nous vont pas quelque maga va diazon lo soit si au voler Yesu pen comme fait ce top ak baleta ton que la velia dire kawe e kana ko yayira wo egbe e be azon la kalva de pe yayira atiso ga pe yayira e be azon ke amesi ke temu wona wo atiki bla velia etaton lea wona gade wo nu si o kata mi biana alo mi diasi le nu se si ke le to wom nu se ton ele mi amelanu nu se ne wo to la gbomelendi ya hallelujah dogbeda be na ko atitso ga pe ya yirao akpa velia na mawunya degbepan nyanyua be na chok ahuhu Yesu ba flagara de ji Yesu enye mia pe koko pe apafia gan eku gake gafon ke eye wotrozo apafia alo chidula hebrito pagbale ta ve pepe ashekelia kemie kpo Yesu amesike wo boboda nyi yi kpiade wo mau dolao labena le ku pe fu pepe ta la wo chonchi kokwe bobo done bana wado eku akpo de amesia menu to maupa menu vevela me Yesu be do ku kpo de tepe o baba Yesu ku de tepe o la ke we amagba do ku ma kpo le Yesu pen comme pepe wo el la bena amesita nuo katan lido amesi menuo katan toba amesika kplo vi gedo yede nuti kokwe la me ekplo vi gedo yede nti kokwe la me nyahamele ekplo vi gedo yede nti kokwe la me nyahamele odo me ekplo vi gedo yinti kokwe la me ma dog bedale ndi yabe ne kokko dade amenu veve melo ne kokko le baba mame to kokko dade nti kokwe melo akoko la koko la fima ha akoko le fukpepe ma dade nti kokwe me ekplo vi gedo yidenti kokwe me pepe aye bena wana nyapa koko papa fiala ema yenye atichoga pe fukpepe o mi bede nya gblo ma wunya degbe pa nyanyua acho do nya pe
abafia be aflaga la dzi salmo tabla den kɔkɔ aflaga ma ɖe dzi Kristo ba flaga kɔkɔe ɖe dzi ʋuʋu wa abafia be aflaga ma na wano ʋuʋui na wano ƒaya ʋuʋui fiamewo katã ati soga ƒe tieɖoɖo yi ke nye Calvary ƒe alo tsiɖulawo ƒe aflaga na mi ʋuʋui na amewo katã wa dze si be aflaga ɖe le agbewo me mia ʋuʋui magazi ɖe anyigba azɔ o kpekpe eme nelia ebe eʋuʋu ebe ena nusese kpe wo dukɔ la ebe miaɖe fia be Kristo le mia si ɖe fia mo be Kristo ku ɖe ye ta ɖe fia mo be Kristo xɔ dziɖuɖu ɖe teƒe bena kpekpe amatɔ̃lia woaɖe yeƒe ame kɔkɔe la to yeƒe noɖusime kpekpe amadea ebe Yehowa ebe ena eƒe aflaga ame siwo vɔnɛwo eye wòfɔ wo ɖokui ɖe tsitre le nyateƒe la ta kpekpe amadelia ma ebe Gilead enye yetɔ Manase hã nye yetɔ Efraim hã enye nye etaxeno Yuda hã nye fiatikplɔ ebe Moab eye Tsileze enye Moab mada nya tokota ɖe Edom dzi eye matso aseye ɖe Filistitɔwo nu kpekpe ame woae ma medo gbe ɖa ɖe ame ɖe ta be ne ɖu tsi le ŋdi alo ebe ame kae akplɔ ma yi ɖe du sesẽ la me kpekpe ame 11 Salomo tabla 10 kpekpe 11 aƒetɔ la bena Kristo eɖu tsi na wo vɔ azɔ ɖe atema kɔkɔ aflaga ma abale kekeke ame adea gblɔ ne ena eƒe aflaga ame siwo vɔnɛ ele be mia ʋuʋu aflaga mia de gbeƒã na amewo be Yesu nye tsiɖula de gbeƒã Kristo ya na amewo gblɔe na amewo be mi va Kristo gbɔ ne miakpɔ dzieɖoɖo eye Yesu la na wo dzieɖoɖo yeye Romatɔ tagbã kpekpe 10 elabena nyanyui la mekpea nu nam o nyanyui ya Kristo ƒe nyanyui ya mekpea nu nam o elabe nye Mawu ƒe ŋusẽ si ke nana gbexɔxɔ enana gbexɔxɔ agbexɔxɔ ame sia ame medo gbe ɖa agbexɔxɔ ya tɔwoe lo esrɔ̃ŋutsua tɔe srɔ̃nyɔnua tɔe viwo tɔe xɔlɔ̃wo tɔe aƒelikawo tɔe ame yiwo be enuwo le sese ta yiwo maxɔ nyanyui o la xɔ nyanyui azɔ ebe ame sia ame ke xɔ ye dzi se na Yudatɔwo gbã kple Helatɔwo hã elabena sia nye Mawu ƒe elabena woɖe Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye la ɖe go le eya me to xɔse me yina ɖe xɔse me abale ko ŋlɔ nɛ bena ame dzɔdzɔe la anɔ agbe to nu ka me o xɔse me Romatɔ tawo Romatɔ ƒe agbalẽ tawo kpekpe ame 9 miaɖe gbeƒã nya miado Kristo ƒe aflaga la dzi eye miana amewo na dze si be Yesu nye tsiɖula be Kristo dro ƒe nu vɔ̃ ƒe agbawo ɖe wo teƒe eye la na ameawo woakpɔ ɖeɖe woava dzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ gbɔ kpekpe ame 9 ebe nu kawo gblɔ nya la tsɔ ɖe gbɔwo kpuie ele nu me kple ele dzime na wo hã esia nye xɔse si ke be gbeƒã ɖem miele la elabena ne eʋua eme eʋuna eme kple wo nu be Yesu aƒetɔ Yesu be Yesu nye aƒetɔ la eye nexɔ edzi sena tso wo dzime bena Mawu fɔ ya ame ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la akpɔ xɔxɔ dasi le nu vɔ̃ wɔwɔ ŋuti trɔ ɖe Yesu ŋuti be Yesu azɔ eglom nyemate ŋui o nye ɖeka nyemate ma wɔe o be ake menye be dro nye nu vɔ̃ ƒe agbawo le Calvary
eye me kade wo vɔsasa dzi me xɔ be me xɔ dzi se be ne dro nye nu vɔ̃ ba gbawo le atitsoganu Yesu bi la be de ne xɔ nya ya dzi sea ne xɔ nya ya dzi se be Yesu ku ɖe ye ta yewo ga fɔ be ya tsɔ afia na ya ebe wa de o kpekpe wo li ya ebena elabena wotsɔa dzi xɔna sena kana dzɔdzɔnyenye eye wotsɔa nu ʋuna eme hena agbe xɔxɔ la ebe le be nya degbeƒãe be natsɔ aʋuʋu nya ba aʋafia la be aflaga ɖa ɖe dzi nyatsima leke nya wa ʋuʋui o leke nya ʋuʋui o egbɔna gɔme dege na mi ɖeka ne edzi be ya ʋuʋu aflaga akɔkɔ aflaga dzia enye nane enu wonye wɔna menye nume nya ye o anɔ gblɔ le nume me nume nya ye o nyanyua ŋutɔ me awo ʋuʋui gblɔ fia gblɔ nyanyua fia gblɔ na mo degbeƒãe afi sia afi ke na yi la ʋuʋu aflaga ma kɔkɔe ɖe dzi wa ne le dom ɖe dzi la akpɔ be amewo la nɔ kpɔm be Kristo va ɖu dzi na yewo eɖu Satana dzi na yewo eye le wo ŋutɔ ƒomewo amewo va gbeme la abosam la yi to wo ya tɔkoe nye be do Yesu aba flaga ɖe dzi va se ɖe si me ke wòawɔ nane le nu vɔ̃ wɔlawo ƒe agbeme adegbeƒã nyanyuia nu vɔ̃ wɔla gakpɔtɔ le woƒe nu vɔ̃ mea gagblẽ ke ganɔ gblɔm ele kɔ abe mele ɖeke tsɔm le ma gbɔgbɔ nɔ gblɔm ele be nanɔ gblɔ nya anɔ nya gblɔm no mexɔ nya ele be nanɔ gblɔm va se ɖe si me ke woadzudzɔ nu vɔ̃ wɔwɔ yewo agblɔ be nu ka ma wɔ afi akpɔ ɖeɖe o gbã gblɔ nya va se ɖe si me ke nu vɔ̃ wɔla na dzudzɔ nu vɔ̃ wɔwɔ eyi ke miagakpɔ le mea nɔ nya gblɔm va se si ke nya na ƒo nya na mea nu ɖo yi ele nya gblɔm amewo le ko ele nya gblɔm akpɔtɔ anɔ nya gblɔm anɔ degbeƒã Kristo ƒe nya akpɔtɔ anɔ aflaga ma dom ɖe dzi eye ame yiwo katã be yeatsɔ nya atsɔ da alɔmea atsɔ nɔ ko nua degbeƒã nya va se ɖe si me ke wa zi ɖoɖoe alo wa bɔnu nɔ nya gblɔm ta nya tsi yi miakpɔ le ememe nya gakpɔ nyi be mia anɔ kutri kum eyi me ke ne le nya gblɔm agblɔ kple kutri kuku va se ɖe si me ke enya wa do ƒo na wo minya eyi me ke miele nya gblɔm megatɔ te o kpɔtɔ nɔ nya gblɔm kpɔtɔ nɔ do Kristo ƒe nyanyuia ɖe dzi be ame sia ame nakpɔe megana ma ɖeke ŋutɔ ne wòamia nu na o nakpɔtɔ nɔ aflaga Yesu ƒe aflaga dom ɖe dzi nɔ kɔkɔ ye ƒe aflaga ma kple veviedodo kpakple veviedodo nenye be wogakpɔtɔ le he nya kpakple hã elabena medo vevie oa ne kakavi ɖe va ne tukaɖavi ɖe va ne ame kokovi ɖe va ne yometitivi ɖe va koa evɔ nakpɔ ahe ɖe megbe ave be ɖe kɔna me nenema nua yina ŋkɔe ma o nakpɔtɔ ado vevie medo gbe etɔ be na do vevie lo o ame aɖe le afi ma ne ya do vevie lo mama ame aɖe dza nɔ do vevie nu lo do vevie nenye be wo gakpɔtɔ le tukaɖa dom na wo hã gbã atsɔ nya gagblɔ be miadzra kɔkɔe edzi kɔkɔe aɖo eyi me ke kɔ gbogbo ma nɔ eme o miaƒe kɔkɔenyenye yi ke ŋuti kɔ gbogbo mele o la mialé bene tsɔ da ɖe eye miaƒe dzi yi ke yewo tsɔ aʋa na ɖe eɖo na nu sa be dzatavi ene elabe fɔbubu ɖeke mele me o elabe abia ɖeke mele ŋuti o eye anɔ ɖe gbeƒã be Kristo ɖe nye fiƒodewo katã ɖa natsɔ alo nalé be na kɔkɔenyenye ma yi ke le dzime na wa akpɔtɔ anɔ ɖe gbeƒã nya
Ano de gbepanya esiayi alebena alomia do kokonyenye ike Bible aglodaria nya le medasida amade le tutuo le zidio be ave alo ya denyare to le numena ola atutuo bere aglonya barabara de la ameya kpoto le ko le da lo menu le tio alo le kanya be ye ya wo ya pakple o ale be na tema glonya barabara de o ko se be ni aglonya fonde o le susu bere ne yo le mimi odo ne ma ko egbona gbe dage yo ao o ya ejejia na kpoto ale kokonyonyo eke Bible afia na le merasi gongom eye we ma dogo ndikanya da gloma o nyana mo le ko ame ayi kene dogo jave gloma nya le fofome ya amade ba vu la pemeda eye o to avoir le wo alebe ma va to tere pe apia be nkume agbloma o nya ga sege ne afima kwa avuma no wo la fima eye ebe de ke ho potonoji ele bo adegbe panya nua eye manya be wo nya nye gblola ma be wo amema ja gblonya la no bi nyanu chu wo ja gbloma o nya no bi nyonu wo ja gblonya lo no glom eye ma jujo to akpoto no de lupon o ebe mia ne tepe ne lea e koi me ne lea tepe ike ne le nya glomere noji no do Yesu ba flag gaji esia yi be mele globe Yesu lolo la degbe panamo be Yesu nya lolo chowu dololo kata mele glona mi be ye Kristo a ye de kakwe de name eye nenye ba mando gali yo mele de ke chom le mele gome jame ha ne kpoto le gbole ekpoto le degbe pan ekpoto le nya yo me a le yike me no teo a mi akpot maula ola do to baba ola do to la ola va do to eye takpepe la gavava nya pe dimetro la klomino la va takpepe alo machiko malek po mi be mi le de lupon olo maba malek po mi me le de lupon gede tika me ore makwa me maba lora tika mi le ba do gbada be nya de lupon gede olo nya de fine ma o pia do pea nya pa jo nya chekule me nya be to me enu la cheji na mi nya be pomo me la kutsese la va ela be mi akpoto ano degbepa nya nwi ya majujo to va sere si me ke nya ko nya do mokpokpo ado mokpokpo be de ye mela gbagba jem jojoro ye mela to ne ma jojoro na do mokpokpo ba petola itepe dragedo dinam akpotonji ano do Kristo pe dede nyaya doji ano degbe pa be Kristo nyi jidula degbe pa kakanya va sere si meke nous vont là-haut nyane dabi onchi no kpoton gbolonya va sere si meke ameyo de alome la enya ne wotodoji kpotonji ne nyebe o le nya chom ne nchi o ha kpotonji bebie kpotonji na jira kokwenyenye ado kpotonji esia yi na jira kokwenyenye ike Biblia fia do de ochime kpotonji mega jujo va sere si meke na de lupon o kenkem kpotonji be na ho na do mokpokpo gbagbema wa swasi o e me dogbeda be anyigba e be etu ekechona ovo e choko amechona o yi degbepanya e na do Kristo pe aflagara ji no tonlia ji dodo alo kutre koko be mi ajira Kristo pe ngbeto lado bebie dodo be nya o chajira do na Kristo pe ngbeto no bi ntuo klolao nya be yoyo ya no bi nyonu klolao nya be yoyo ya songe klolao amesia meyeke mau yo va do ya me minye ye be do la wa nya be yoyo ya nya no vi yo le campus nya be yoyo ya nyi be mia wo jajira do de vi klolao be do la kata e do yo dasina mie ya mia wo jajira do na Kristo pe nugbeto la
ne wa no klalo wa no jajrado di ta maunya yo kata na gblo e ha yo kata na ji da se yo kata na di ti depo yo kata na namo to yo kata na wa we alebena wa tema re jajrado vana Christo pengbe tola chowu ale ke wo jajrado cho ike bayi hamea yomo lebe ngbe tola Korinto tabagbale gbanto Korinto tabagbale velia tawi de ke Korinto tabagbale velia tawi de kelia ebena labena macho Christo penu papa le nous pam de miano alebe macho mi ado titre aben de chogbe jajeo atu titre na Christo Pokui bang tokle velia ima kono toto velia tawi de ke ide efese top agbale taton lia me efese to taton pokui la va ton lia ele pompo to de Christo benu gbetola ebe nu ike nu kamia o ajran gbetola do ebe mi nu tuola mi lo mi anto mi asron o abales ke Christo lon hala et au choyen todo kui kanadeta bana yako anchi asimaka o klo anchi to chileleme le nyalame la megbe ebe mia de monak nyala ne le china hamea degbe panya de mobe enya na de nu mako da le Christo pe hameanchi enya ne trozo ha nano chichim be siagbe va sede si meke Christo pengbe tola iken hamea antinako novinye fotodo na mo novinyo nuye na to fode nyito amea o nyonua o yikela kpede onti wa jirado na Christo pe vava zivelia abale yike Christo lena bena hamea doa jipuna hamea lena bena mea nenema pepe ke miao amia wo doea ya wo doema aye nya ne lechina meao ne le na topodo wa ne kpeda me anchi pokpe bla vendre lia bena yento ya tue ando titre na yerokui wa nyenu chi kokwe hame si no chi di popo adeke ailele adeke no siao pe deke nagano o pwegbo be wo do na o wo maunya gbogbolo wo topodo nana meola ba nano kpeda me aonchi ne watem ava mau fiado pela me wava Christo pe nyanyua gbo gake akpa velia lo velia nyebe wonu wona okle mau do kata ne kpede hoseto onchi ne kpede mau bi onchi ne kpede nyonu onu tu onchi bena wa no jirado di na Yesu pe baba zivelia nyade de fian pagbale tawi a sheke pokui amaden nyade de fian tawi a sheke pekwe amaden ebe eye mese gbe ade la ba me ha gande pe gbedidi ene eye wo la ba chi gede o pe gbedidi ene wo la ba ji de gbesese o pe gbedidi ene le gbogbolo be na mi kafu ye ko wa ela bena fetom ya monu so katatola le fiadum ne du fia la gbomelendi ya me bena du fia le pomo amem ne du fia de kakao katanji ne na bena na ohana du fia pakle ebe mina mia jina jomi mia twaseye eye mina mia chonchi kokwene la bena alembi la be sone kekenado eye sroa jirado koko sroa jirado koko esroa jirado koko micho nya be chila na o micho tepe na o micho atemacho echi adi toka nu yokata o hian wa cho lechia chona aleba mela nya be enya be chia le gbovo eye khose si ke khona sia le me tepe yike o jabe ya be se maunya le ya eye wano ji maunya nya kpegbo me jra tepe ancho daranyino
miawo la tso teƒea hã na amewo miatsɔ agbenya be tsia na wo miatsɔ mawunya ana wo nu yiwo katã wo la hiã mina miatsɔe na hamea ne woatɔ le tsi ne woaklɔ wo ɖokuiwo ŋuti woadzra wo ɖokuiwo ɖo kena Kristo ƒe vava yi ke nye be ŋgbetɔ srɔ̃ eye bena esrɔ̃a nadzra ɖo ebe wona nu sɔ be woado akara biɖibiɖi dzadze si kple dzosim eye nye ame kɔkɔewo ƒe nu dzɔdzɔe wɔwɔwo mina miadzra Kristo be ŋgbetɔ la ɖo menye be nawɔe mebe ame aɖe menye be nawɔe lo nu yiwo katã nɔ ɖo ŋku edzi esia yi be esia yi ne mɔnukpɔkpɔ le ye si asi nugbe sɔ asi ko be yeawɔ nane awɔ dɔ aɖe akpe ɖe ame aɖe ŋuti afia mawunya aɖe aɖe gbeƒã mawunya mawuviwo la gaŋlɔ be wolo donkui be taɖodzinue nye be yana woado dzi alo woakokotre adzra Kristo ƒe esrɔ̃ la yi ke nye ebe ŋgbetɔ yi ke nye hamea nu ne ka miawɔ gbã dzrawo ɖo eye mega ɖo gaglasu ɖe wo dzi o ame aɖe dzi be anɔ agbe kɔkɔe kpe ɖe ŋuti ne wòanɔ agbe kɔkɔea ame aɖe dzi be yagogo Yesua tsɔ wu megaɖe dzi le ƒo nɛ o do dzi ƒo nɛ dzrae ɖo menye be naxe mɔ nɛ o evelia kplɔe ŋuti menye be naƒo ɖi o kɔe ŋuti menye be naƒo ɖi o woɖe ase ɖiɖiwoa meganɔ nya ɖewo gblɔm yiwo la va nɔ ɖo ŋku nane nu baɖa ɖe yiwo amewo wɔna tsã dzi o meganɔ nya ɖewo gblɔm yi ke nye nu wɔ dɔ ɖe ame dzi ale gbegbe bena amewo se nya ma eye meke woaƒo ƒo woabu tame tso dziƒo ŋutia alo kɔkɔenyenye ŋutia eme ke wobe susu nanɔ dzadzenyenye ŋuti woakɔ abe ekpe xɔasi enea wobe susuwo la va nɔ no baɖabaɖa megawɔe o megawɔ nenema o kɔha la ŋuti menye be naƒo ɖi o dzre ŋuti ɖo menye be nahe to nɛ o esi ke mianɔ dɔ wɔm na amewoa anɔ subɔ amewoa mise mi ɖo to mina mawuviwo katã be susu nanɔ mawo dze ne nufiala nenye le kpɔɖenu me ye miabe président dukplɔla ƒe vi dometɔ ɖeka le sukuxɔa me na o aleke ne bui be yafia nu dukplɔla ma be vi ɖo le xɔa me o nya kawoe anɔ gblɔ na ɖevi ma o aleke nanɔ ɖevi ma wɔm ɖo ɔbe ɖe dukplɔla be vi le sukuxɔa me ewoa nye ŋutitsa mawuviwoe mawu yenye fiawo dzi fia aƒetɔwo dzi aƒetɔ eye wònye keke blibo katã be tatɔ mɔnukpɔkpɔe ma le wo asiwo be na fia nu na kpe ɖe nana kekeli mawu ƒe viwo mawu ƒe hamea yi ke nye Kristo ƒe nugbetɔ la ebe miadzra ŋuti ɖo ƒloƒloƒlo menye be mianɔ to hem na wo mina ne woaklẽ mina ne woanɔ ƒloƒloƒlo woanya kpɔ nu nelia le be mia aklɔ wo ŋuti alo miaɖe nu gbegblẽwo ɖa le wo me medze be mia ado gu wo ŋuti o alo aƒo ɖi o mi le dzi be Kristo ƒe hamea woanɔ dzadze woanɔ kɔkɔe ɖe eye mi le dzi be miawɔ dɔ ya ƒe ɖe ne mia atu nane alo miawɔ nane tsɔ da ɖe anyi na Kristo ƒe hamea ele nu kake wɔm ne le o be yatsɔ adzra Kristo ƒe hamea da ɖe anyi la wɔ nua be ɖe wòate ma he ŋuti kɔkɔe gã aɖe va na hamea mele be miaƒo ɖi Kristo ƒe hamea boŋ la ele be miaɖe nu makɔmakɔwo ɖa ele be miana woade blibo menye be miava gblẽ kɔ ɖo na wo mina miawoade blibo
esi me ke mianɔ wɔ dɔ anɔ yi anɔ bia be de nu nyui ka me tsɔ le dame yawo ma gbe me o edɔ ya me be me le wɔm de nu ka wo le ƒã da mea me o nu ka ye me tsɔ le kpeɖeŋtsi na meawo fifia denye nu wɔnawo yiwo me dza wɔ nu yiwo katã me dza be ma wɔ na hamea de nu ka wotsɔ le kpe ɖe ameawo ŋuti o ele gblẽm le ŋuti wo ŋuti loo alo wole ele kpe ɖe ŋutia nu gbãtɔa mi gblɔ be miadzra hamea ɖo menye be miaxe mɔ nɛ o nu velia mi be miawɔe be woakɔ menye be woaƒo ɖi o nu tɔ̃lia miele be mia adzra ŋuti ɖo ploploplo menye be miaxe to na o alo miafia fu o nika le ŋuti nye be na mia ana woaɖe nu makɔmakɔwo dzo menye be woaƒo ɖi o gaye dzia le be miana woanɔ dzadze menye be miana woagblẽ o yika le dzie nye be mia akpe ɖe ŋuti woayi ŋkɔ menye be mianɔ dzi ge le wo ŋuti o mianɔ dzi ge le wo ŋuti o mina ame geɖewo va aƒetɔa gbɔ eye menye be nye kpakplo miexɔ dzi se be Kristo ate ma va esia yi faa ne exɔ nya ma dzi sea keto nenye be ne xɔ nya ya dzi se nyawo be ɖe Yesu ate ma va esia yi faa ate ma va kpata nɔviwo ŋutsu ɖe ma eɖe ma nya la nɔviwo nyɔnu ɖe ma lo ɖe ma nya la eya menya nu yiwo katã hiã be yeanya o eye eva le do dziku nɛ eva le dzi ge le ŋuti eye va le tsɔ nu yi me dze oa va tsɔ le dzi ge le ŋuti be ne ya dzi nya le ŋuti awo ɖe menya dzidzi le ame ŋuti tae mieva ɖo ɖe ame ma Kristo ƒe ŋugbetɔ ye wònye ele be ame ma nye be ɖe aƒetɔa ɖe tso baba me tsɔ va da ɖe ɖeɖekpɔkpɔ me eɖe tso eke me tsɔ da ɖe amenuveve me ele na mi be mialé nuawo aƒoƒui medze be miakaka nuwo miagblẽ nuwo dome abe wòale gbegbe be amea nalé ɖe Yesua ŋuti aku ɖe ŋuti eye medze be miabe nuwɔnawoa la va nɔ tutu amewo va nɔ bia nya o miate ya solia ŋutɔ dzi fifia enu ya mɔa dzi sesẽtɔ lo o eyi ke me le tsɔtsia godo tsã medzo vo nyuie ɖe medzo lo haya nyuie ɖe la tsɔtsi ɖeka me va kɔa medzo va xli xa medzo va mimi ɖo awo memle be mianɔ nu wɔm anɔ amewo tutu de nu ma me o nua ma andre lia ele be matsɔ nu yi pastor dzagblɔa tsɔ fia le Kolosetɔ ƒe agbalẽ ta tɔ̃lia me ne eme wakɔ na mi nyui ɖe Kolosetɔ ƒe agbalẽ ta gbãtɔ le vevandre ebe eya nye ame si ke nye ɖea gbeƒã hele nu xlɔm ame sia me le nunya wo katã me bena miatsɔ ame sia me aɖo blibo le Kristo Yesu me Kolosetɔ gbãtɔ enya hamea ye nye Kristo ƒe ŋugbetɔ alo srɔ̃a ele be hama nanye mianɔ me egɔme nye be ɖo kpɔɖenu keto enye dɔwɔla alo wotia wo da ɖe dɔa ba kpa ɖe eye wole be na akpɔ hamea dzi eye segɔme be hamevi ɖe kpekpe nye dɔwɔnu alo enye aƒetɔ la tɔ ele be eye edzo va le nu wɔm ale gbegbe be ameawo no kpɔwoa loko ʋuʋu na nyanyanya wo le fɔfɔm egɔme nye be ne edzo tsɔ de kotoku me agblɔ nenema etsɔ ameawo de go me kpɔ ɖe nu amea enye aƒetɔ ɖe li eye woya aƒetɔa exɔ be wɔ dɔ aɖewo na yi le ameawo ƒe agbe me alo srɔ̃ nyɔnua ƒe agbe me ɖo yi akplɔ aƒe me nɛ aku tsi nɛ ayasi me nɛ awɔ ya kple keme nɛ azɔ eme ke nalé be na ŋutsua be srɔ̃a edzo va xɔ nyɔnua tsɔ tɔ o eye nyɔnua negbe kpɔ koa vɔvɔ lé nɛ edzo vɔn na ne wo ya tsɔ srɔ̃ ŋutsua eye ekpɔ nɛ be ne ye mewɔ nu teƒe ɖo ɖa oa wòya dɔwɔla ko nenye
aƒetɔ ɖe xɔwea be na le bena aƒea dzi na ye eye me ke na adzra nyɔnua ɖo akpe ɖe ŋutia edzo va le ŋɔdzi dom nea mele teƒe o ele va gblɔ kɔ va gblɔ be nyemenye kluvi ne o ɖe ne dze afi ɖe to ta kluvi nyenyem ɖeke megale fifia o atsɔ ama ɖe tsɔ kluvia kluvi nyenye wɔwɔ be nya ɖeke megale fifia o eya ta ele be miakpe ɖe Mawu ƒe hamea yi ke nye Kristo ƒe ŋgbetɔ la ŋuti be woanɔ kɔkɔe ɖe na Yesu woanɔ dzadze ɖe eye woanɔ medo gblɔ be Mawu ne kpe ɖe mia ŋuti Mawu ne ve mia nu be Kristo aku le atitsoga ŋuti ɖe mia ta efɔ tsɔ ave kukuwo dome eye azɔ ele na nye kpakpli wo be mianye gomekpɔlawo eye mia adzra Kristo ƒe hamea ɖo menye be mianɔ mɔxenu na wo ele be mia ana woanɔ kɔkɔe menye be mianɔ eƒoɖiwo mia adzra wo ŋuti ɖo ploploplo menye be mia ana woagɔ o eye miana woayi ŋkɔ menye be mianɔ do dziku na wo miadzra wo ɖo woanɔ kɔkɔe dzadze woanye ɖetugbivi dzadze maɖi fɔ na aƒetɔ la menye be miaxɔ wo tsɔ miatɔ megana hame wagage ɖe kluvi nyenye me o le wo ntasese be nuwɔnawo ta o Mawu ne kpe ɖe mia ŋuti o atisoga yayra yiwo he va na mi va ŋdi abe miado gbe ɖa na xɔwo katã mi va be miakɔkɔ Yesu be aflaga dzi bobobo eye mi va teƒe ya be miadzra aƒetɔ la ƒe ŋgbetɔ la ɖo ne ƒe vava medo gbe ɖa be wo hã nanɔ dziɖula yawo dome mebe le dziɖulawo dome le ŋdi ya eye miele dɔ ya wɔ ge ɖe du Mawu la yra nye kpakple o yayra gãgãwo la ava me ayi ɖe kekea me akplɔ ame mawo va xɔsea me eye aƒetɔ la ato dziwo adzra me kɔkɔeawo ɖo le Yesu ƒe ŋkɔ me me sia me ne tso azɔ ne nya ƒota ɖe gbedodoɖa me ƒota ɖe gbedodoɖa me aƒetɔ meva mawɔe aƒetɔ nye ame le dziɖulawo ƒe hame mele ŋkɔyilawo ƒe hame tɔgbedodoɖa ame aɖe ne ge ɖe gbedoɖalawo dome le ŋdi ya gbedodoɖa sesẽ ɖeɖekpɔkpɔ aƒetɔ atsɔ da ɖe anyi na wo vɔ edzi yeye be yana o yade gbɔgbɔ yeye me o dɔyɔyɔ li xɔe katoto li xɔe dziɖuɖu kpɔkpɔ le ŋdi ya naɖu dzi Kristo wɔ nuwo katã vɔ Yesu etu fia katã exe wo ŋutiwo fiawo katã ekpe fu ɖe yɔ katã ta aƒetɔ mexɔe se aƒetɔ mexɔe se tɔwoe Yesu ɖu dzi na mi vɔ eɖu Satana dzi na wo vɔ Yesu nye dziɖula ye nye miaƒe aʋafia ye nye miaƒe dziɖula mi kɔkɔ Kristo ba flaga dziɖuɖu flaga ma dzi mi kɔkɔe mi ʋuʋui mi do gbe ɖa la be aƒetɔ ma ʋuʋui Yesu aba flaga ne la va se ɖe si me ke nu vɔ wɔlawoa enya ne wɔ dɔ ɖo dzi nye ma dzudzɔ o va se ɖe si me ke feŋɖulawoa woana ta nye ma dzudzɔ o ele do gbe ɖa nenye be wo gale mimim ɖo gɔ hã nye ma dzudzɔ o ama ɖe ne do gbe ɖa nye ma dzudzɔ o meganɔ abosam ƒe afɔgɔme tso le afɔgɔme ne de ɖokuiwo ɖa ɖe ƒe afɔgɔme eye ge ɖe Yesu be dziɖuɖɔ me le ŋdi kanyi ya eye ɖe mɔ be kɔkɔenyenye nanɔ dzia me kɔkɔenyenye nanɔ dziwo me nalé kɔkɔenyenye me ɖe asi gongom ye dzi megadzudzɔ o ye dzi megahe ɖe megbe o ye dzi yi gbedodoɖa dzi megalala o megatɔ te o tɔtɔ yi Mawu nyakaka dzi mɔkpɔkpɔ li na wo lo mɔkpɔkpɔ li na o mɔkpɔkpɔ ɖe ke le na me ɖe te li na o mɔkpɔkpɔ
Mokpokpo yike dome me yike menana nu kpenam o. Mokpokpo da aƒetɔ la dzi. Mato na wo be ele avanti du gegodo. Hey. Jagbagbaro hana tsɔ ɖokui de mawu dɔ ame. Mi tsɔ mia ɖokui tsɔ de mawu be dɔwɔwɔ me. Ne mia dzra aƒetɔ la ƒe ame la ɖo. Megaɖe mɔ. Megadzo le fi wo da wo ɖo agbɔ. Dzra aƒetɔ ƒe ŋgbetɔ la ɖo. Na hamea nanu agbe kɔkɔe. Dzra wo ŋuti ɖo plo no asɔgbe na aƒetɔ la. Kpe ɖe hamea ŋuti woayi ŋkɔ. Va se ɖe si me ke na te ma gblɔ be to Mawu ƒe amenuveve me la nye hã mele ameawo me. Ame yiwo le dzra hamea ɖo abe nyɔnu alo ɖetugbivi. Mesia me ne tɔ gbedo ne yi gbedodo dzi ba aƒetɔ. Metsɔ ɖokui na be dzram ɖo na wo vava zi velia. Le Yesu ƒe ŋkɔdzi miedo gbe ɖa le. Dziɖulawo yiwo le afi ma ne gblɔ na sese ɖe bena Calvary xe fe geɖewo ɖe ta o. Calvary eɖe wo tohehewo ɖa. Calvary eɖe wo ahedadawo dzo. Xɔnyamase. Calvary la eɖe o. Calvary ena wo tseɖoɖo kpɔkpɔ. Ye Calvary ya ena wo nusẽ. Bebe le na wo nusẽ bena zɔn tawo dzi. Ena wo nusẽ. Eye wotsɔ nu yiwo katã ne hiãna ele na wo le ŋdi ya. Menye gome kpɔ la. Tika mema ɖe. Tika lɔ wo ɖe. Menye gome kpɔ la. Na be wo vevesesewo ne ɖe ɖa. Aɖatsiwo tutuwo le mo. Elabena Calvary tsɔ ɖe le me na wo. Calvary atsɔ ɖe le me na wo. Eye ebe ye nya tame yike ɖo ɖe ŋuti woa. Ebe ŋuti fafa be tame. Dziɖuɖu be tame. Dzidzɔ be tame ɖoɖoe. Dɔyɔyɔ kple lãmesẽ be tame ɖoɖoe. Dzidzɔ manyagblɔ be tame ɖoɖoe lo. Eye tso gbedzia dzidzɔ wa numatso akpɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Alɔmawo ne nɔ dzi. Eye na xɔ wo yayrawo fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Meda kpe na wo labe Calvary ya exe fe sia fe ɖa me sia me ta. Eto nya be feɖuɖuwo katã me do gbe ɖa be kɔkɔ dukɔwoa tsɔ da ɖe dziɖoɖo ɖeɖekpɔkpɔ blibo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Luʋɔwoa, na woƒe luʋɔ, na woƒe ŋutilã, na woƒe gbɔgbɔ me do gbe ɖa be gaɖeɖe ne va na me sia me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Me do gbe ɖa le ŋdi kanyi ya be nu sia nu yike ta Yesua ku ɖoa le ati soganoa be yeatsɔ dzra yeƒe dukɔa ɖo. Me do gbe ɖa nɔvi ŋutsuwo katã ta, ɖe nɔvi nyɔnuwo katã ta, ɖe sɔhɛwo katã ta, ɖe ɖetugbiviwo katã ta, sukuviwo katã ta. Ame sia ame ne xɔ etɔ sinu le Yesu ƒe ŋkɔ me. De vevesesewo dzo, de nukakawo ɖa, de dɔlélewo dzo le lãme na mi. Aƒetɔ me do gbe ɖa be dziɖuɖu neva. Bebe dziɖuɖu neva. De mi tso gbɔdzɔgbɔdzɔ me, tsɔ kɔkɔ da ɖe nusẽ, tsɔ nusẽ me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fɔ bobo ɖe kpekpe ka bo san tsɔ le bu fɔwoa, ŋdi kanya Calvary ne tefi ɖe me. Nu yiwo katã nana ne gbɔdzɔna, nana bena ɖe ele kɔ abe avɔvu le anyigba nea. Papa me bia be de nu ma ɖa le wo dukɔa me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Me do gbe ɖa ŋdi kanya be dzata, Yuda dzata be gbɔgbɔ, Yuda dzata be gbɔgbɔ, ne ge ɖe me o, ne ge ɖe me o, ne ge ɖe me o. Ale be naɖo dzideƒo anɔ Kristo gbe yatsɔ yi ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Me do gbe ɖa be nu kake ye nye wobe nuxaxa ku ɖe wo srɔ̃ ŋutsuwo ŋuti, wo srɔ̃ nyɔnuwo ŋuti, nu yiwo le nu kaka le wobe ƒomewo me
le wo viwo pa gbeme le wo pa dzɔdodo me nu kaka le wo pa gbeme ya medo gbe ɖa ŋdi ya be Kalvari ne tsɔ ɖo ŋuti ne na mi le Yesu ƒe ŋkɔme. Woɖe gawo vɔ etu kawo vɔ evo tso viviti me ŋusẽwo me wokɔkɔ ŋdi kanya da ɖe ƒe lɔlɔ̃vi la be fiaɖoƒe la me. Va eye naklẽ va eye nava kekelia me mebe va nage ɖe aƒetɔ be katutua me le Yesu ƒe ŋkɔme. Futɔwo ɖeke ŋutɔ magaɖu fia ɖe dzi o. Viviti me ŋusẽ ɖe magakpate ɖe dzi o. Tso naɖu fia. Tso naɖu fia. Mama ame aɖe tso aɖu fia. Nu mate ŋu yɔ zu nu tete le ŋkɔ na mi. Futɔme yiwo katã nonye be wose Mawu la ƒe gbea wosina la ŋdikanyi ya wosi ɖa le ŋkɔ na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Medo gbe ɖa be ŋkeke ya nenye ŋkeke yeye be gɔmedzedze na o. Nenye dzinu yeye be gɔmedzedze na o. Nenye ƒe yeye be gɔmedzedze na o. Nenye agbe yeye be gɔmedzedze na o. Nu sia nu yeye edzi yeye gbɔgbɔ yeye subɔsubɔ yeye Mawu ƒe amenuveve yeye nuwo katã ne zu yeye le woagbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Medo gbe ɖa be yayra yiwo ne xɔ le ŋdi ya eye me ke mieva ka be ɖe ƒe yayrawo xɔ ge ya anɔ anyi na wò ɖaa. Eye Mawu be ŋuti kɔkɔe akpɔtɔ anɔ klẽ ɖe agbewo dzi ɖaa. Nane tsɔ le agbome ŋdi ya. Ŋusẽ ɖe ge ɖe mo le ŋdi ya. Nenye be ele kpɔtɔ le kɔkɔ Yesu be aflaga dzi ɖaa. Fi sia fi na yia anɔ dziɖulawo ƒe hame. Hallelujah. Kristo mea enye dziɖula. To dziwoa Kristo la ɖu fia. To dziwoa mɔ fiaɖoƒe la keke ta. Eye me ke le dzra Kristo ƒe hamea ɖo ne ƒe vava zi velia. Aƒetɔ la maŋlɔ be wo lo. Nu nyui yiwo katã ne wɔa na aƒetɔ la tsɔ le kpe ɖe ƒe hamea ŋuti be woanɔ klalo na eƒe vava. Klalo na Kristo ƒe vava. Woaɖo teƒe na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Yayrawo ne va woagbe dzi le ŋdi ya. Ametakpɔkpɔtɔwoe. Yehowa ƒe dzɔgbenyui mavɔmavɔ nenye tɔwo. Eye anɔ dzidzɔ kpɔm be yenye Kristo tɔ. Aƒetɔ ɖo kpe dzi le ame sia ame ƒe agbe me. Akpenɔ be ne wɔe vɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔdzi miedo gbe ɖa le. Thank you.